Prince Chega watia ne nechi kakra enti yenua bema edukumi ene ode ene Ghana ewo entertainment industry no ebre edukumi akwaba ajo amejozo empombo ko de yiwu ache nkwade ahode abusua ho ye abusua obia ho ye na die na ekoso eno ametete nsem bebre but minim de na ensem ne de edoso pa ye kase di eche ye beka amade ache nanso eja ba ku mienu bi o ha ho hia nti o se no ne boso na amafo nso hu de ekoso ba men hyase ababa wa ye friends ahofe patri ababa we beji din pa one calibos en wo maimu wo munyina apagya prekope emrom the boys kasa baye ahofe patri na sabre no ababa we said we see trinity na hwese de ne ho rese na utu se emema tafro ma no ho tesu pa ababa wa na still awugina na so na ense bi ba bonte sa ahofe patri se said de ba bi aduru no one kwabena na hwebomu na asa sanse mu beba ne nyina enim se kwabena udika wareye awarejaye bai ene no echi wasako wareye ene no so warejaye bai afide yehu so ne frema na nam frema ashka amafo so mo twempena ebi mu se management ene ade a afide se kwabena ene se de woni ahofe patri nam tieja yi sadwuma no twobese wose adimia na metwi afide se ahofe patri ne kai kwabena na etwi waba bontia ba bitrim se nye no kre why na achire mu eye ahofe patri se enye nokre o se enye nokre omo kan no adie no mu hu ye omo digina so kan asam ne buy out say yesi kwabena ne manager woni ni nya asam na nsenye papology woni ni nya asam ma ne ye na adwin so the police be kwabena fi no makoche no na ensama na ebobo ba hu kasa che ne se eno omo kwabena fi no na kwabena yesi ohuri wo sa na omo kan ohuri wo ne mom ahofe patri na wo fie ho na ora na hofade a na ode wo fie wa na nke ya yese otifie obi a che se wona na te se obi ene ne mpena wo ba ne bema o mo twempena na enei wa ba out aba bechim se sa wotie sa asem na mesra wada manfu woni ntoso se no kre ena se wo ye bema na se wo hwe na se woni wu mu a menka se kwabena nti esan se woni kwabena de o mu ni twaka bia ati se songo ne friends eben bibisa na akoyinti no opache se empra twenim to mo bia nwa adwembone ma no wunso wonam ne baabi anase wo bia hu se wonam hana kwabena nam ha enye empra twe asem na empra twe wo bukra Ghana fo efom ho ben se enkeno no ha adwen saka empratwe wo man kenye obi a case ne mum se nima o so chirim ahofe patri waware onware ye kwabena mjinsu wajawa ti adwoa ti wan he ya Ghana ha ye de sani ese o market ena me kire se ye de sani ese o market onware wose empratwe nim o de yanyi ntum ne ese ne market wose empratwe nim o de ka kumya jide ko kwanu. Was that true? You heard that, right? Yeah. Oh, but it was true. No, it's not. It wasn't true. No. So what? How did you deal with that phase as well? Because it was true. Big. So you just read. Right now, I mean, it's been 6 years. Right now, you just read and just sometimes I don't even read it because it's not true. I would only react if it's true. Yeah. It's not true. And as I said, talking about it even gives attention to the wrong thing. For a long time as well, people thought you were romantically involved with Calibus, right? See, so that's not the first time. That's also another one that you had to deal with. But did that affect you in any way, that particular one? Because it actually looked like you guys really had a thing. I mean, from TV to, offline and whatnot, you guys really had a very lovely relationship going. It probably means very good at what we do. Yeah. Yeah, but Calibus is a very good friend. So even when we're not on camera and you see us hanging, we are very, very, very close. Okay, intina asamna na wachim na hofe patri. Ene wachim se nyaade ankwabia wo. Ba yeso your son no. Ne hofe. Ene kwabra peso on kwase be me. Kwabra de nka me musician. Minim ayonko fedo montem. Ebi a na mu otwan die ni bi. Me kai se mmebi ana yehu so ne frima tenant ne ade na amanfo so mo twempena afi bi musu management
ena na ewom na free ma manage no ene ade ewoma na yete se pathology ena manage no ntine bi mu busa se ne no mpratwe na gu anasa den ebi mu se na mpratwe ni hode a na ne mpratwe ba hu san wo enti asem na kwasa be sipa ne ku na haban na kwabra no wode ne ho Monyane ena baba wa na so de ne ho na nti ombetwe mprefo obi ho enu nkani obi asem na men baby e ha me ne se nya no kure so mo twempena ne ye na one na twempena na twempena wa hwa na agu ni dwa wa hwa na baba wa no wo hu esa ha adwen na akose ni din nti no baba bontia ba bi chim se nya de no kure bia wo edu ba bi kura ti se wani wo ma wo ye be ma no wani wo ma subo edu ba bi kura ko ya no ne eba out omo ye calibus ikran crofo si calibus here oh debi Ghana focus sa no me ayon kono no me ayon na bibia ni kasa de Ghana focus Ghana o he wadua ni ni awasam de be kampa baba akoni so to aso what I said na ya de bi o to aso Abrantie Stone Boy o se de your friend Livingston Setekla na moso crash tekla Setekla moso mo tete me musicians ya no pay aka Stone Boy CEO of Beam Natives and Benetton Records. Stone Boy. Stone Boy. Yeah, Stone Boy. Ultra get to that boy. So, what now that you can hear sorry for it. What are you queer for the queer for the who get to Papa New Town. Stone Boy. Now, Stone Boy say, Onye na dwene, onanwene hone, say a beer when your politics obey. But say Radia do no do baby no say politics mano na ahofa ma wo dia som Ghana in terms of music so we say otimi do real politics no na Ghana conquer why not you do it adan say dia manyo say mo fore no unse ye onipa ni bi ho why na adwene say onyine no why na adwene say opeso ye politics and obi so ho o say never say never. Let's leave an empty room. Exactly. It is in case a beto nasa a kwanya obefa so obitimi dia som dia. Why not? Obi so na adwen say never. Onyeda. Honorable Stone Boy. What you say? It you know say no. Nke be friend Honorable Stone Boy aka Bim MP for Ashama Kweskusu. The rough. Oh, it you know Stone Boy so kasa e dey find a political ambition no. I think I, as an ordinary person, also do have a power. Saying exactly, but if I do have to assume a political Asempa post FM to be able to serve my country, I'll go for it because somebody has to also assume that post to serve. It's a service to the nation. So if it fits for me to be in a political post to be able to continue serving my country, not only as a musician who holds a Ghanaian passport, then I will. See? Okay, in the Asempa Stone Boy I can say it's all about service. Service to mankind, service to God, service to country, service to people. It in say a choir or befaso or besom. Say Radi a free num to mu say a yawasum onum to mu kakra. Eti free num to mu na fefu ani chebe foforo. Na say politics na Radi de be ma na obetimi dia soma. Why not obesom? Na issue kese ba akopa mshada na mde tell us. Ababa wa your friend say Anita Free so unim no adishi moja bia me yeah yes we da so aju we go enshiawa kameda so timi boni mu enwum de menya de minim so you good wonwum ma metonwum wotonwum pa na ne me de agisa be ba for tuition na ababa wa re bofu o se de ne bofu nyina ne sa ne bonfu mampanyini Nibufu minu mienu ayetia. Nibufu gospel musicians wa mosha asie. Adenti. Wasi omu ye nyatwo. Wakwan benso. Na omu ka obi na ama gospel musicians na omu bre. Binu mutro dingu krata sika sudi. Wasi first. Anki ewu ye gospel musician. Ubeko studio abituaka ye mfa nchawo. Ye ka so gospel musician tie de chawo. Ubituaka. Uwia obe libling ubituaka. What they command DJ for your mama, or because is the only those who dear Kakrabe call. Wow, it will make a canina boom na yeka. It is Akano. Say, what you say, Namidia is a ministry and then just getting a buyer. Why the befas Akano?
ani akana yeka wose saa no ma no tetefo nya am so ina nyame adwuma na yeye wode makwa etimo fa makwa etino obi kra friend for sure instead so be charge ni pazo meba show mejo 5000 mejo 10000 mejo 20000 no de wada so nyame adwuma etu mu wie show na afa na sofo ne bebo ni firma yi di ope e di ama no saa de ni so di asofo ne de omudi aka ho ama enei we a gospel musician kwa na obi fro na aka so charge am say we de nyame adwuma no ye esmi wa nipa kro ni nim say uku studio na akọ record ya nipa kro nim so ye promotion nipa kro nim so obedidi nipa kro nim so be shatade nipa kro nim so be hospital nipa kro nim so be top perfume nipa kro nim so yare abeto dro nipa kro nim so be froka nipa kro nim so oba be ko school atare kra wo hye ba ko di bo show bi a ye beka si on say every show bi asesan etu ono setete no o man twa sapanto e fitete na ka ye frewa no wa charge they said the secular musicians I fitete abepem ne ya enne wutimi ko kan chestum boy say o friend show o ka che shatawali say o friend show o wutimi ko kan che sa akode say o friend show wutimi ko fra papi kojo say o friend show can promise say o friend show wi anu akoka so e wosom into the bra na mi abepem bia ma no ga uta gana ma Tiansa and now so for any crown mu charge. What I say? Sorry, no raise fans. I won't say a flyer boho. Now you invite us so for be about was a pager. Percentage or budget. Charging a crown. One farm and a crown. Next time, friend, now charging a crown and chain. And now three first officer on Mammy preach. Made a stand Martin. Many so. And so I saw for the beast mom can say, what first of all, so be your program be say, now me person ba now the word was here no. The first question will be say the first question will be say na what sorry no members saying in the what sorry him members saying it is all be ba no sorry no members no do answer no be ba why then waba it is kasam no cross another thing all together na it free say saade na panfo ne ye ne de wo ma anya de wo ka obi nenne gospel musicians wo mo kire wo mo mayi mu no wo de enkodi nkutie so mo mu di ka start ye ba out ansana ebedu ye intimation nya atwumunti o ma omani amasika ho amenne o mu wa ne esesika adentina make sa enwom ye overdose no be aje se na fom eye obi na de oba abonti bi be bo ho ka se udi be ba soro nipa be hu enwom ne bedu achi ni nyina ye sika so and then so be free a program as I say the besi so ni penio the besi ni paka say na yesu ba ye be kwa heaven I don't know yan kasika so ye ba do de be ma ye bia omo ya sa de na ama no ebedidi yeti me kai semre bi me dia de simoja ba fufuro asofo no kwa bi mu pritia a wo ya nyuntuye ni kwa sa wo charge na sa de no fi ye mpanyimfo no so and ebedi ye ebedu ye so amen the gospel musicians for ye wo kire ye secular musician wo munya moto nyimo and the juma ye no abia no moye ado munya sikati mi ye japade me biso mabusia force enti asam no o se yankotoa yen sorry enti no say okaso obi mebo show now okaso wo nyame fa wo kwa you are not being fair but me no I don't blame gospel musicians no more can because they saw it as a ministry. It was up to the churches to support them. Now churches no engineer tetefo no mentimi enu baby an. What I say? It was up to the churches to support them. Because say obi to say Reverend Kusibrempong. Look at enuma opanyini boy edibe ni a wontrem look at enyum waves making here. Sanka those days sanka okasanka odies kasema he could have made a lot of money. Michael Osebonsu dia no bo accord. Omo nyina nko betima make a lot of money but omo fa na say a gospel so for no so this selfishness pese man kuminya what I say omo sisi adan omo cars akese nka wo senka so for no say okay fine a ministry but let's support them what I say na say a Reverend Seth Frimpong mi resort many monya mi resort mi kulinde mi resort many journey have you look Nancy our penny ya brother Samene Kobwai what I say but we nya sorry bia masophobia nkase na do ni masemo meka o meka say we nya member of the church now apart from that no kwa na yebeka say you oh you we say gospel musicians ankasa no e na say obi wuni e kasa onye member onu ankasa no oni adaje ode kwa sorry
ene o wa sorry we bo program ochino wa sorry we bo program ade eche wa sorry we bo nti da no nenam akwa Philip bia obeto onyum ya brother Philip mo ye ko dami o na me ko da nya ya sorry bia na den dey yensem bebre but won say they are always all over won ena asofo even obi wa sorry mu na se oye osha na osha me believe say offering na yeto no e was ye poni kakra ema no because eye adwuma no mo nyina they will tell you say oye nyame adwuma na yesi ni oye nyame adwuma na nyame pono ho anodidi what I say they will tell you say oye nyame adwuma ba so for the obeka cho say nyame adwuma na no aho na o so didi what I say and also ho na gospel musicians asema ye kan recently issue ba ko e man ho mene so pa gospel musician from ba say ni nsam ne nanenam the associate pastor be eba out ebeka say ma me no a church gospel musicians be din egusika so 50 Ghana note ama omuwe no mako buy sika no but the idea behind it now according to associate pastor na na say ye ka omo enwom to ahye say jo muntimi enye sika wo omuntimi nya hit what I say according to the sofo ne kan no you see me na me ni hobi say no kwese nya no kwe I don't know hey but the sofo no na associate pastor ne be kan ye no my brother Same me kai say Adom brother Same so be kan say bebrebe ono so se jam obo na sum and dey say abatwem ma me ne say won konkro na director ne say won pa na ni so no udi nkwa asem what I say and brother Same so say won konkro Holy Ghost slap what I say and brother Same so say won konkro Yankopon ye God of decency onye sakasaka nti won konkro ka jo se ko pa obi ani so na say ahum to bi mo ye so tro ni tu ne zanka Yesu anko oba na anko afa matwufu di nachi wo he na ho boni tuma no pa wani so na nka tu afrum na ja ka bibia timi ada ho eno so ho na asam ne ba ye no nipa bi se brother Sam ne yesi ne din ka ho gifty adoye formally gifty osai empress one na ne din ka ho ohima Mercy according to story no so na the din eka ho ene nipa bi almost gospel music ni mu na eba ye no brother Same ba out ebe ka say sa adwembone na e wo sisiliama fo trimti na ni won kro bonye obi antom ba sisiliama fo ba bontia ba bi trim say nsem ni nyina da enya de anokuru bia wom rodo rada nko a say ono so say nya de anokuru bia wom it say akoya a word against the associate pastor any brother Same mo eka no but only God knows the truth. Nyame nko ani nim no kore no. Esanse no ma nipa ye wokokwa mu no. Se Nyankopɔ ka so oda na dia ma me mienu ye hu bia. Wan hwanke bebodam. Ti se ye no kore se nya no kore Nyame nko ani betimi ache. Na se ye no kore dia me bebia me problem wo. En se ye no kore dia every legal currency and a legal tender it belongs to the state. It is obi di chefoma. O se che no. Fa ne famra kwam. Say no cry. Say nye no cry I was see your investigations. What I say? Obi timi o say yes sika no obi betimi ne sika be fraud ntina. Wo kota de na de man no atia no. Obi cry timi de mo no de mo na soso. Obi timi de bidi no de atrocious. Na say odi meko ni bidi etumu de asa nya hwe. Dabi na won dollar ifina. Anya mo see di na if. Won dollar ifinda. Odi ko forest bill cry nye. Na Ghana you have to put it in a wallet. Hey, na Ghana for your wallet. Also, this your wallet. Scratch your wallet. Wallet. Honorable phone kuta. We don't respect our city. Wallet. Yes, I na dollar cost na city wo former entiase. Na wallet wo bi. Woji city na omo na di she obutum. Wo de that ira yeso. Wo de nwa yeso. Obi kwa cholo to number. No de aguso. Sika kura de wo de unyanya. Wo benya bia koto wallet. Na be de city en mu abenyam. E de na abenya wallet. Sa krokro na ama city na ama dollar no so ekosoro no. It is no cra some amene ye no chod ayi amafo din edigu sika so ediko share for man. I was some money ni di. Eni emrane ni bedi nanso ye se obi ankopre wallet. Me de wallet ni me nibi. Na me nim sa odi e obi de a. Ei, me de amen, no me de sika akoto wallet. Ambri maboso wa mi chichiri sika be be ba boso. Munya mu fasa amba. Sa de we de am de baga na matete ye yo. Eni agi e call wallet inspection. Obi afa ne wallet. But that is the ideal way. That is the ideal way. Yeah, man, why? Ahomani de baby. Edukumi. Obi ankoto wallet. Edukumi. Akopa se mabaga na. Obi empe wallet.
wallet no dey hu ya na wallet no bi mi ti ka hye no afa nhye maboso mu a na menam na atutuboto mu fo etwi me wallet ya na misika nyina nsae eno ne nsem no 0302 2165450 0302 2165446 ene ye bia homa no ensem no ene ye de egu o se dopo ye se tete anwumtofo no gospel mu de ye nyame adwuma manchiri mbei ye kogi scan ye se ye sikadicious people dicadicious people enti e ma ye ni abre stone boy si onu di onya obedi president kora enye hwe ebre ni so na sa kwanya ba onye mfa ne ho ode nwum ne beto nche ne afre no honorable stone boy ne tere se eno no aka bim ne tere se ordinam enti ene entertainment industry ensema epiepie mu no mesraw ahofe patrice kwabena me ka wa se mbi sorobom na damfo keke eti monhwe na manfa nkoye nkose ni dwa 0302216545 0302216546 obetimi afra kire wadwen na ye kotaw wo de comments ne banso a mo de banso a ye bekenkan mo messages no ede amamo ubetimi afre na wo ye wo contribution wo de wo message ne banso a